Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakir dog ying jongpi. Kublai pi boro ka kerteng jonga ka dai Gabriel Timolong. Shong asa ani hak shlong mairang. Ya kani ka por ka ban petip sepi Paidbah ba. Haka arpun Tarik jong panai jeleo arja arpoi. In palai Paidbah ya kawe ka music video. Ka Jingrwai ka bakaran sipangan ka klam COVID-19. Baka kerteng Jingrwai ka dai nem Sniew. Pada kani ka Jingrwai la compose da iba wajik tek marbanyak. Malarwai hidamanga. But la record kani ka Jingrwai ha bersora recording studio kepada lapo mairang ni. But la penbit penbiang ya ka jingring dur ya kani ka video da iba bulang nongrum. But na kerpat ipi Paidbah ba ondang ila pelat Paidbah kani ka music video haka arpun Tarik jong ni banai jeleo. Mapin sangobha ban kersham I mean sim lam yang ni tak apa like share subscribe kani ka music video ko jongi kenang bangidang la bangin penbi show ya ki music video la ni Jingrwai ki bakam sekolah tani shukma tinakali ang jonga tangkini nga kerpat Paidbah.